gen genang hnei jotta borok ne hujagani musukwi gen kriro hujagangke jole wani sa musuk re ro ngai phayo he ba keu gen nkena chini khut chini personal nkena ani mote nkena 10% chini gen te 90% nkena sa buini thaniwo chini society chini parents boro jaga swrwng boni thaniwo si gen te 90% phayo nkena 90% gen oro jaga bisino na jung tini kok salaine jung bakhebo kaham hungjangwani le musu gustong ba kaham hunjangnai gen kaham manu gen mannai baharano tei je tini wansokwi nai lenai nkena jung je phana asaiwo afrong nkena jung zero sini thaniwo kono phanasi gen koroi jung zero kesa asayo jerlon jung memory card paiphar jung memory card khali khemani yade ba o khali bahai khesi jung asaiwo boni poreo si jung sini parents ni thaniwo sini society ni thaniwo jung gen mawani chengwo kam hamya lasiwo kiriwo jotone society ni thaniwo ba parents ni thaniwo jung gen mawani chengwo fiya society ni tuiwe nkena sini oro gen manmani kaisa limited ke tongo boni pore boni sai extra ngsinai extraordinary ke gen phaisinai nkena jung extraordinary ungjak ni thaniwo no jung ma swrwnglainai boni thaniwo no jung gen mana lainai ke boni thaniwo jung gen le byang mannai ba bohai ke sini thaniwo jodi question phaila hankena sini thaniwo best jung jotono saimano boy like Dr. B.R. Ambedkar, Swami Vivekananda, Bhagavad Gita, APJ Abdul Kalam roni hai, Robert T. Kiyosaki, boroni hai boy roni ono jung extra gen mana, borok extra borok, hain bani boroni thaniwo extra gen mana jung, okay, tini hai bo kabang mana, sai mana, boy pore wani, boy pore siwani nkena janja personal problem kabang mana ngai mana. Baksa ba seller mahi tong baksa ba somoy krifa ngai ba potre por phayo ge bo haini thaniwo jungni thaniwo kaisa jung solution khaini thangkhang khena tini hayo audio books samari ro kabang man tongoi tong ge boni bade bon salaini boni bade wasa jung YouTube si tong ko chini mobile chini best friend tongoi tong chini mobile ni simio na jung tini hayo YouTube tong Facebook video tong jung tomano nai nai tomano swrwngani musu thung pairoi jung oro jaga mawo just jung question simisi khaini nanggo nung Swami Vivekananda ni boy Bhagavad Gita sung nangmani leadership na teiwe bohairong na teiwe swrwngani thang khena ali da no oro jaga mana ke jodi bono sanam as kam khamani angkhana ale audio book oro jaga o tongo free summary nunugui tongkhana free sinor down kai free ne khana ma kwangma hinu tong te pet khaijang nai ja pet khaibu kwangma na tong pet khaibu thung pare tong tini haibos financial education belai ne nangai tong ha financial na tuiwe jung bakhin liability asset bakhin jung finance group khainai bakha multiple khainai bakha finance independent ngai bahrana tui jung tipra sarang lengka kena knowledge nangai tong ha ke bahaironi knowledge nas ni Robert T. Kiyosaki suja rich dad poor dad bahai books ro blai nango oro jaga asset liability ro phungjaga te business no tui business khaini no tui kwangmar chunoi tong life lesson no tui kwangmar ro jaga no video no tong ba paid khai naima phiu life lesson blai na nangai tong ha sini society wo khena appreciate khainai belai ne negative mang si wansokwi hanya mang si wansokwi ni sak no bat khaibu bini bang ka haya mang si ka bla hojang ne musu haya mang si wansokwi ka live lesson no tui jung belai ne swrwngani nanglaiwi tong ha geboni bangai ne oro jaga hin boy pangma nung nugui tong oro jaga no jung laimawo ubuk srowan no jung khana tu tui khen no jung wan se kang ai chu ba sai jung khana woi ne kaisa jung gen na laimawo jodi jung gen gnang ba gen kaham da je phana jung hojaga ni mosu hangkin jung omo hai books roni thaniwo jung gen na wani nangli tong ha hingke si jung kaisa jung extra borok ni thaniwo jung swrwngka jung kaisa jung ni oro maino extra gen jung phailai sinai
ke tini nung cuma sing salai nai nung busi man kana sing jodi Rana Rana Ranu Re kahano de nai tong hayano de nai tong bo nini thani bo nung haya geno na hang kena nini main haya nung nai kahang geno na hang kena kahang nung nai teru kono kere kena kahang ngani musang kena kahang gen mana la nai kahang gen boro na nai nugui tong na ka oro na nalai sina hambai ang tani samosu tuma samosu nung kam ke busi man kena love you all.